Kulish buon ba Max ta ko ga jang phi ba ni pedang so bhai phi ru ni program ga ji kamaran thing te shab ni nya cha khamar ga jingkyrmen ga jing ko phina ai ka khinget introduction ki pai ba ba pek ye ga ni program ga jing ha ka ni ka okay keteng jang de Max to wajri the musician songwriter la dan ha music Shillong la slam ha nearly 40 years no 1984 ada mentah te ngai tengang kerban bubli dong ai bo dengan nang laban petengi gani ka sab mo ai petenga jingruai jingput jingtan ti fikir mau ba Max ta ko first program ne ka shu ga jang phi ba phi perform ki stage ro pidang re kata dia usnan 1978 nang khna nang yo nang dosnan I dan I tapos dan I khna jang ai para jang ipa ta shitem ki fantons men choi ta te ye perform ta ka aku ke concert pos Central Library ta 1978 nang yo nang dosnan ta kasnan te dia I actually di banga your inspiration kan is one of my main inspiration ha yang kawai ko katan I Thai 1978 Fi puli ne fi musical therapy by ear okay ta you lang tu beli ai sub Thai te ko mo fi thok ki jing rai you songwriting ho yang thok la pen mi ta ba Max ta ngabun okay abun la mi videos ke mo po social media ro ti menshua ro la involve bon ki album so badan social media ke platform ro la bon ki bang involve ke jongkan Pawai pangi penmi usnan 1991 tu kadap his pas san postan kas kejingwan kas gospel jene kejingdap pas san postan ka KGP sinat kisnam penmi tu album ngingo eme ta KSU album na thui gi download itu mentah ti fila batem na sa post nam fila ya lenti ki makan ka kamrwai ka jang phi ke jing kala mentah bat menchwa ka kamrwai appear hi men shwa kalong baik habat ko pani ka sap ya play pen pani ka giran san no pen giran san ki concert keleng thang to ki bere ki tet ka sap jong phi men ta pat ka appear bak la bak lai men ta ta na year plan ni ka sap jong phi kum no ka ta ka huge different kan ka ta ji appear ba kalong ta ti kom sap ro ka appear Pencuang ilang more influenced by takini ki jurana riset ni. Te mentapat kala kham ki mentang apa kan ni ka generation menta kila stang ban lejimot ya ka tentang lai lejong lo te kala stang pau ha menta. Compare ki po jong ni mencuak Ring kan ni kata mo ka ikit jinga per ki iru ka kamrwah kan ni jela ka jungi compare ki state kan Max ta. Da ka burang mencuak ngala badong ba menshwa ka kiu hate ka standard kan ka komtem ki band kitam ka standard la ban compare with any band jong ka kanu ka komtem jong ka ni ka jong ka India jong ni kan te ka kipo kinong tem kinong pot kilong janai ba nang pe kan ni ka generation ka mentapat ngape ka ada ham kia te dia kan pe kain ka kom baki state ke la kiu happy Pitra kan ur kom ka hier ba Max ta ko wai ka long la commercialize plat ya ka ketam kan ke ashwai yo la ashwai tang ban yo la te bitang ban yo ki stream ban yo ki viewers ke long te kamlong jana shu te kamlong jana shu ngai ka hier pe ki ban po pe ki ban kiban pe na po ko kaban na po second pick na ki balik po American Idol America's Got Talent no ka Girish and Chronicles itu way lang to ngai thu bhai ki Girish ape ka standard of ka jintam ki ka laki bha nang ta kilesness jong ki ru ka state jong ki ta ki support bhai ka ki that's kalau ka standard ki pick at ka standard ape ka ki bha kan ti nga sutu ang to dai sangi ape ki kinong tementa ka akhir api kita ban ki batrem bantem bakas support nakalian betul bentane ki duna ki support nganti ngalinggo boleh ki Pisrai ba
dan by penilenti ne saya kena kan tadi kawai na ki viewers ki nong sap ki nong pet matai apay mata kalau tu nanti kalau sap ki video kalau listening ki video kalau akhir hal mak kalau asal long commercialize kan compare itu ki por jong menchuang apay ki nong tab ki nong put tetem ki ban ku sei kom ki macam ki ban kom kom ki society nang ta ki highway ban ki snem malalet ki highway ban nang ta ki king apple ko have the first ki blood and thunder ki mi ki ban ki nong tem ki batrem ki snem nang ta ki nong sap ni ki trem haban sap ki nang haban sap kan ki laban differentiate ki laban comparison nang ta ki ban all naka ki bentar ko ri India ro nekar compare ki ban chine ki long ki kakana po Kolkata kilong tersatit ki ban wate na po Shillong baten po Kolkata yo ha ki ban nang thero ki ba kini ki ban nang kilong bo shirkhai ba baten te kom kata pa menta pa ngape kamlong shoot te kom ta mathai ki do man sim ki kinong ten nang ni kanya hakaleng ngaji so junga kat mathai namar ba kila commercialize pa ki Paidbah namar ba ki Paidbah class up lalong kumate kata kom sap kim sap hasho ki badai ki artist badai ban sap class ko sap kumar ba na hanga kay ngaji so ngaji ta tingi dan kadai bandan ka awareness te kata ta halo kata mo ni igin ki juma ki barem ro kong jom ki juma jom i ba rana khar ko ba scandal well hadu min taring snap with the juma am ka shan be kam sing ga jagi te kam kitu kom jong i ba rana songwriting jong i pa sap ki kentien ne sap kom arrangement ne sap long to technology to por ka kompat ya compare ba menta ta ka kompat ya la compare menta ta ka long very high tech mo te dre sap moduri kitu ki drive le biang sai sien but this technology ba kan ka technology menta kan ani ngang tip chu kan sound kom no kan te long ni su thu ba ki kom sap ki bre pai pher ba ba ta cha ba menta ki bre mo cha ki sharp yes ki sap kom sap ki nang ha ban sap tang ki lyrics tu la punch lu pate ni kinong snap tibli be mentang ni iba khamnyar ban chim kom kita kinong tho jing ro ara ni ki ban don ko to ka sor kom jong tiro kada ba i men choi ka nang ba dong ko be ka ktin kasiri ka ktin mangi karan malak singi nol mentang dei karan mentang la akhle karen ka akhle kom karan ke men choi ki por macam ikan be khasi te khasi be pure khasi te ha ka jik pule ha ki school ke ek am ek khasi kilong iba long ki shim kya ba kan te takadaw ki khna anta ki por jungi men choi ko por khasi te kade ka subject ka ba hab shim bhang kilong serious bhang kilong shim kya ba ka subject kan takadaw nimang man ki por ki jong iba rana jong iba jong basketball kita jong iba birwal kan dia tiba kita kitin jerai kilong shows bai ba ta ki kitin ni kita kan kilong kit kya ki ngam jeliu ba ki kitin ki ba teng ba sab jerai jong ki ne ki jong iba birwal kan dia ki jong iba loren marbanyang kan kitin ba ki pensyong kitin hap peti hap kali kamot yu kata kada ki grus pa kasi ki por kan di mata pa long sting ba ko thaw jerai ki na ki kitin ti ba ma exmension i gren ga ban jong ka voices ro te ko pen chai khen gen ni ga tho ka mo ka de voices na ran pe ta ma tai khen get voices ka de ga ban ma man shwa ning kong ki de ka acapella band perform di Nicholas Dan nang tai Ronnie Khonglam tai dan i Maika Kharnabi nang tai dan i Fabian but i rilang jerwa ki form itu ka ban acapella band acapella ka jirwa klam jingten ki form itu ek pronam hat ki por te ka ko pun ne ki ban kla arwai kum to te ki perform keleng kla pronam hat i what mangiru istnat bhai ki tengah padan bakir ki por kila perform keleng ka dikasi jentia kla perform shabar jong ka Meghalaya ro kla perform te thadan kapteng na to kidan ki jirong yemi ha ka ban ro ki blami no la rong no te dari wan rong si Freddy de khar na tai rong si Marcus Pasa te kili perform po Mumbai kadang kata ka
kadang kata ka the great Indian rock house nam tu kano 1999 to 2000 katu kali ka millennium the mother of all great Indian rock ti kios ki shajit kumwen na kita kiban ki sparkly kiban ki bawan bo audition ni katu ka you kan ki yo captain yo select te ki te ka kani ka JR ka Roxy Journal ka khot iki ben performance po Mumbai katu kidan kiban kum kini ki kebakiatu makianga kan kidan kiban tum ki Bombay Black nang ta ki kiban po Darjeeling nang ta ki kiban ti kini kira acapella ki yo jira acapella te por kri perform te ka selection of song te yo influence ta ko ka band ka teng Bombay Black na try kita fusion te yo inspiration na kita kiban te ka pelong iki bakin one sneer ban perkat thamai no ka konten ti adin parkadan ka jengya mi no kiban members te ka sulong ja shipur te ironi sin ye kedu yang ngati yung ngab kampai nga te ngong kedu te yung ngakwa ban hot no ifi benyetem mai wai no ban nga po pan te ngong bhawakala no kerteng bakala no kerteng te kasami kan sa pangkalay to kerteng narantay lalong mangya form lang ito narantay te sa si John Robert nang tay dan i Shankar lang marbanyang nang tabat i Andrew marbanyang ting i form ito ka narantay nang to ring sa panmi ito ka album narantay na 2005 ta kaladap arpos nam to ka album ti nang ta kata ka Jeff here playing voices but narantay ti dan kiba ting ang voices narantay percent ba Ronnie kiram to ti ni siya na kapiyang off siya ka ding siyem nga kalong ba voices kalong ba ila ka jong narantay ka di ila ka jong naman ba nga kami perform ka narantay nga kamkwa even punan kami to contact voices ko ba nung narantay class lang bilang hatu ka ban malang dus na 2003 hadu 2020 kan news na nga dan batki benefikan chpang ki jingrong junmi jeng ki band members ko ke penlang mo ang GE kata ngi sakhi ba kindan bet ke jingrong jingmi jeng ki band members ang chpang one form to pangdan ha to kan hon chpang we kan hon ke penlang ki thai da kada kali ka personal yung ki kan kamdan ne kan kada ka band kali kalong bet personal hi pe kami niki Nicholas dan kamdan cho ka band tu ya la ka ko ban dan ki project bila ban le ma hi sa good di bru wa to jrai ba bet ba ta iwan ko Freddy de khar tu we di kan to jrai ba bet ba tu ko mi rilang teng la kiami kum tu pe te kandai kamdan daw kan no kadaw kalong ba ki ko ban thai ka ban le solo teng kla ban ya no la ka jong ti ban experiment no sinis tay ka ha jing shim chung shim ro ka voices ne narantay kalong ka institution si ni learns buon ki na to je trailang to kan ni along ka kanu ka kiwan lang ka ni learn ni yo ji kai ka buon hana po narantay ha nga hangat ka kalong ka institution te ka tut li jing rang i fla roi mo fi ba jing barana jong bun lingi te ke jing roi ka fi so tanak la kalong ka jong phi shimet ne ka jong ki phila roi ka va ken ki de ki jira ki thok ki wei bangas nat e de jong i balor marbanyang to por lalet ato de ni kata mo ko fin perform ro bin roi kan ka por ma jang i ru shi line airline kwa man roi okay namo por balale ken one time ayam na it narikima nanga pipet ya pingam klep berlelai wala na syajai pipet jinguk syapi kapet jingsuk jingsai api malasya Shashisin hir nada kuat Balam parukna Kisah
It's me banyale ka. Wow, Mbak Max. Pendung kami tim tengah jingkai tapi kasur dong pi. Ngapa bentuk beli fidget dekat dekat jingkai. Katu katai kali kejurai keba man wei pu wei berubah yo semua tu jurai ni. Naduk kiper mensuar marwani jurai ni kong ini jurai di bawah heading sandra yang itu baloran marwan yang bangkuai dor beli tu. Kadai keba kejurai keba kan gini kamtam gini kiri lalat kiri remgai. Kan sepangan ni jurai ni ki sutu hama ki sutu jing jeli ni jurai kan peluang yang ngamangan masa hari ni kejurai bangkuai. Teba Max ju yu imo kani opna kari ke jangi opna kani ke jala ke jangi lagi page we giri ru menta ngan kan kulum kani mo omtang kinong rwai ni kinong tem ni ju iba ladang ina kampau sha khaman ke jing sarong ke bot rengkan omtang kata ni kloi ban ngapru hagini ki jing pin bu ala kanu kanu ka kamsnio dang ina poi par hau to uput ka drag nak kata kita ke passion ke jeng lene ke hierno kata ke jeng smutanat ke jangi ke bidan ban ong halor jeng kata Max. Ya akan tu gini ki no wai kampang gini ke generation menta kan. Long ke ke music ni kam dan limit ke music. Kam dan limit ke belong bet new no kalau bet thamai bet. Ti pimla ban ong pila reach ke tu level pila kot pila biang pen susarong no. Dari katu kadang teng kalau awal di tengah jing sedang ni kalau awal di kejingkut ada pi berkat, tapi berkat kalau kamu kejingkut kalau lupa. Dari pi berkat pat ngadang learn because ketika music ni ketika bangilan malah kasih teh, yo jika malah kasih, kadang pi tiap baru kau musician hapotai baru kau yang ketika learning process teh, ketika apa ngilearn itu dia yo new song yo new idea yo komta ya, kadang bang lah nadi kinong tem ngila peda ngila reach katu jakal dat katu ka bentang ngila pe katu ka bentang ngila long ngila di ben ngila sukhan no ne ngila su sarang no ngila su biang no de em ka music ade ka learning process ngilan malakasi ka kam kalong limited ken ngin be bat su sarang ni kata dia hoi kaliang par ke jing di ne kita musician kiba kilang frustrated te kila su teng ke baki modal maki kampoi siya itu kilang frustrated kita kingap kabam kadi itu kapulong kiba ka na plan ki ka kot no kajing em kiru ti re kawai kadi ngilong ki haplong ki bayesha haplong ki bayesha bangin poisha kathong kan namar kam de ke besok ban poisha kathong lang ki ba kwai ino iso kuai no so hang tu ntai ka bampo dan ki bre ki de ki postman kin poisa ka thong gain kam be ka bosuk te ka tu ki ba kin de ban nong tu ka tan kin ban nong frustrated ban poisa ka di ka bam tang ka da ba kin poi ka ba ki thmu ntai kin nei ne scan dan bre so play ki la ki poisa ka thong ba mai sa ko fin batai pat first video nani ka first ke jing film shakhamat haki video ka first music video ka bangile ane ka 1994 kata production te idan ini pablok sangai baterai tu ba man bla tingi experiment ni tu ki 3 shots 3 seconds editing ni experiment itu the first I think that's the first music video ever ka bangile ang ni por kasi 4 Juli ada kumtu tinggi lagi pun itu dah satu kalau asyam kalau apa sudah nak spot di dalir itu ada video di kisah tu lah kalau kisah keleng kan notice kalau itu video tengok saya kata ada first do video mana le dekat jing snow je kata por ane long tu pot tempat suatu kan long teng ngiyo ki phone calls na po Mumbai yo phone calls po dali yo ay video ise long video ise video video yung fish ni Mumbai po lo tang bas dan chite yung apa dudashan kadang pau ba kalong ladan cable TV tu ki po tambalong
still people kita pe idu dashan tu te yang jirai fish ni firai ya po feeling po mukar feeling sepo camel road feeling itu te kilong ki kendet kan yang you get so kaban ni bagi kentaran kaya palalong ado kata ban pau do kata balong jadi hai tik po kala biang hai mentang gini ki Spotify YouTube men compare but men shwa gini ki CD players DVD play plat nga sim nga songdor kitu fi nga kan menta pun kan pat men shwa pistol bila plap pistol ni ban kumenta pipeni ka kumkinong di kaset kinong rai kaset ning siom nang rai kaset pon rai kaset nang pemi kaset te bangi pemi itu kipol kar komdi ka CD lang bruce sangat te ba pi on that picit ero ka CD sibu kumenta ngarai mga pemi na di bachet di hona layo ka CD po kti hard copy te men long suhon men siya bisiyo na kapisa te utu unang pemi ru yo ka pisa po kti kadang kalau ka jinghon ka men siya te tenrai kumenta pa nai pemtip te kini stream kum Spotify menta pemi stream purpose pemtip kano workan pen usap kalau sting ma kan okay ka biam hi long di generation tan dai ta balong kan long ka jing do dang walau yo nang tham te ngam tharai fi compare per men shwa pa ki yo nang ka jing kaya pher khaman shwa ta kai ki em ha fi ban ken kinong pemi set ken ki em wat kini ki distributor ro kini kinong wire ro kadang ka jing em to jing em cha kan ten dai man ta banong ban em cha te ma kalian tadi ka thiet ki ya music te ka jinja lain ka live performance kaya da ka wai mo dengan khen ka jing yo nang ni kitu te ngam ta yu than pi ngam da I than do kata ta idang don ki jing wa pemi menta kadang hanya ka pementa teng pat don jimut kita ni gitu kan ni jawai ban sempat ban pemi dengan sepet sakat tu kan ni Porsche kelas jing raja pi kedek ba kada you're not alone di 2023 katu kami katu that was the last video ngale kata album kami 2023 kami itu kat time Diga album kami po all social media kan social media platform Spotify, Amazon Music, Apple Music itu kita baik online itu kita YouTube Music kita delete itu video lah. Ba Max ta kum uwe na kita ki kaitor mga laban nang pa kijinhal intijang bi long experience ba kamrwai kamtem pila judan em kini ki young artist kami mentama ki barang stang banrwai Bapla jia lam lenti ki ani fla jia ban rawai lam bat ki dan katu ka jruai human ka pangale if nga features Elsa Rambai very good talent ini nga thai winning no rai belong very thai came across ki winning talent belong talented ba belong ka sa kerpang ha Elsa nang ta ba Gloria Lingdo gitu arngot nanti lampang ti la pau tu ngakhat tu ba ki khna ki dang khna gitu ro ti lampang sim ti ni khat banta ki musician de la bon musician ki hatu Max Awadri and the band I think Max Awadri and the band ki bon ki musician kum jong beyond the khasnteu nang ta ida dui perlo jungai bangya problem itu ka Max Awadri blakhlat no Roger nang ta Roger Marpanyang nang ta idon ni Wanshan dingdo nang ta idon ki jong Wanshan nang ta ki Zedaya Nyota Z itu nga khol man feature sa ki ka album janga so kitu ki yung artist yung musician ni bang yo banta kan ki long very talented kende ko matai phang kata ka Max and the band Mana badan hakatulong ta. Max Awadri and the band ketika band bangi nichong eksperimen mo ketika banding kong te mga ngadan mga Iwan Shan I Roger dan we kena wateng Jared batem kita bangi te hatem kam dan show tingi shukat session by geta tingi ya form itu ka band kan tingi permi itu ka ajurbai ballad for you natai pa also the ballad for you te isang mi itu
Kamkai ke juruai kadang ke juruai Kamkai ngi eksperimen gitu terus how Max ta wol in the band thing yo perform kat tu ni concert te iklan no iki roger batam drum te mi kham yo la chuban beteng kan dengan page men sa Instagram ba Max ta ngi kishit mi bon don bon ma ki artist ki ba ni ka sap ka jong ki link ba ki ni ki Instagram na Facebook cái yêu penlong ki ba Max ta ba kim la ban mi sha khamat kita rai belum very bon talent kan kita bit sha bas sosial ki kotang po Instagram te nei kam main social media kam YouTube nei duna ki viewers ki naman hi kalau kita kan tu real talent but kemyo ka recognition ke biang te ki Paidbah ngalingo katakan ngai fi komno belai bang akhir ka kom sap te ngim sap ki tu ki artist ki balong ki body hok manyo banyak recognition kan kimyo kiyo bat lo kita ndai manga banyo no ndai ngape ki artist ki bakom ni kamtai la shurai klumar kitu hero longi ke be ilong kamkai katang ya be takada ko pelong ini bentuk Jingkyrmen ki artist ki kotang Instagram ibnut be kam to benut ting i on and off ke Instagram lo ndai be kilong regular be kin drive be kin hai ting ngasih perkat maybe la pandai ni ka sponsor ne bom don ba ai kamdai kata fi kamdai kadi kani ki Paidbah ada no bede nei ha bakot nei kadi ki Paidbah ai bari ban sangap pe sikim pe se ki bar ki badi hok bari ki pau pe skip pe Garage Chronicle pe kat tu ki pau pe GT ki America's Got Talent ki poishadu kat tu level kidi ki ban compare ki ban nang sini ki dan ki ban ki balaban the same quality to ba kashlong ba ki brio ki kijat beri jong ki support ki support ki real ki good talent kan ni sini kalong ba syukur kham khor no ki Jingkyrmen ki Paidbah kaduna ba ka biang ki real good talent kan ni Jingkyrmen ngi jat tu ni Jingkyrmen sorry to say ni Jingkyrmen mang hap ong be ka bade mula long ni sap ki bolong Kamkai sap ki bolong Kamkai katang ya be tengah kom ta ma ka jing jingi ye ke ka bam build yangi ni strat banya share kata ye ke ka ba kalong listening pada tani ba mau ka ban I mean see mingi pada ni like kata kata ha tinggal kan buat tak cukup jangan program jingi ba Max ta ni I menta ko mai kan do menemo kila bon kinong rai ni ka jala ka jangi ti ke ka pindan ba ke ka pindan na kalian jang pin I mean see me ki ne mapin kung ka Jingkyrmen lamenti ki ma makin like long kinong ruai kinong shot ni no ke yu pidan I mean see ne man kran ki Paidbah perfect heleng kinong ruai te masukan tu ki bikin kinong kin thok ki juruai ki ba stanat thok ki tin juruai ki ba ngam jeliu kiba kalong ka jimentoy kan kalong ka jingos jam yang ka emnang salang mo nte menta ka pathai kala pher ba kal kom sap ki brio kala ti ile bala ban besut ki kemtien kiba long ka jingbha kan ka no snyang ka jingbha ka emnang salang thang ba ka jiksni ro ko nomyo alal ban rong kai pe ni sni menta pe ka jing jelai ka jing sni ko la jelai plat kum kinong rai kidan ka banta ka ba kong santam ban rai ka jingbha ko awareness la balai ka hatam kinong rai ka de ka jing rai ka we ka ta ka bala ban ka ta ka sim brio mo ma brio ba sim pa no mo sa jing rai ka pa sim the same thing ki brio ki bolong komo no ka jing rai ka ta te ka pa kinong rai ka thok ki jing rai ka ban ka ta ka le ka jing rai ka ban pollute ka ban snail ka jing mo khat ki brio ni thok ki jing rai ki ban bahai ke jimbat khat jing beri kutang ka emang salang balong apa wish you bon ba Max ka polo jang pi but I wish you all the best thank you so much jang pi ke jang pi thank you wish you bon